Muna dostlar 300 ming so'mlik traktörümüz. Yürüyüştürüşleri. Revers var, gidravlika var, gidravıkıt var, передок var, пониженный, повышенный, вон положениялары, блокировка мостları, бар отличный состояние. Кундары, иштештери. Болгон айыбы местный, biraz kununda жумушу бар. А так калган жагы технический состояниясына кады. 300 миң сом достор. Adresi Üzgün rayonu Kurşap. Kele verirsen. Kayra cayıp koyun açanı. 300 ming so'mga. Şır. Kemi жоқ. Бол отырған басы окончательный ценасы достар.